Ake siphindele-ke kuleya rule futhi ethi y is equal to 4x minus 2. Sibheke manje i-flow chart yakhona. Kwi-flow chart siba ne-rule okuqala esitshela ukuthi whatever u-input ka-x eyiko siyi-times ngo-4, siqhubeke lapho simayinase u-2. Yi-rule leyana. Leyana yi-equation. Le yi-rule awufaki o-x naku-y. X ungena la ku-input, u-y la ka-output. Maku-3-ke, masifaka u-3 lapha ekhona u-x khona ngokuyi-input, u-y uhlale eyi-output ne? Right. Positive times negative, negative. 4 times 3, negative 12. Negative 12 ngiphinde ngikwelete 2 rand, sengikwelete 14 rand. U-minus 14. Mangifaka u-minus 2 la kuno-x khona, 4 times 2 ngithola u-minus 8. Phinde ngifake u-minus 2 kuphuma u-minus 10. Njalo njalo-ke ngize ngiyophuma le. Asibone lana ekugcineni u-x mayewu-3. 4 times 3, 12. 12 minus 2, phuma u-10. I-output. U-y udipenda ekutheni u-x simenzile. Dependent, independent variable. Mase kuthiwa khanda-ke i-table form sekulula. Uthatha wonke la ma-input ka-x uwabhale la kuno-x khona ngaphezulu. Bese la ngaphansi ubhala bo-y. Mawusune-flow chart awudingi ukuqala phansi uphinde uyosubstitute laphana uthole u-minus. Ungavele ukopelele zayinamba njengoba nje zinje uyifake la enako-y khona. Sek-easy-ke kanjalo. Leyana eyokugcina bengamfakanga u-x ewu-4 laphana. Kodwa-ke hhayi usungazithestela wena kuzophuma u-14. Kodwa nje ungabona ukuthi hhayi man, mathi minus 2 plus 4 phuma u-2. Minus 2 plus 4 angithi u-4 minus 2 phuma u-2. 2 plus 4 u-6. 6 plus 4 10. 10 plus 4 14. Sewungayiqhubekela uthi 14 plus 4 18 plus 4 22 njalo njalo. Okay.